یکی از کشورهای پیشرفته در جهان محسوب می‌یابد. این کشور در شرق نزدیک جایگیر بوده، از جنوب با عربستان سعودی همسرحد است و دیگر قسمت‌هایش را خلیج فارس احاطه کرده است. پایتخت شهر دوحه میباشد. قطر از جهت ذخیره گاز طبیعی در جهان موقع سوم را اشغال می‌کند. بعد از سال 2004 دولت به 7 منطقه تقسیم کرده شد. دوحه، الدیان، الخیر، البرقه، الریان، الشمال و سلال. زبان دولتیشان عربی بوده. زبان انگلیسی خیلی معمولی است. قریب 3 میلیون اهالی دارد. دوحه شهر کلانترین قطر محسوب یافته در ساحل‌های خلیج فارس جایگیر میباشد. شهر سال 1850 تشکیل یافته 159 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد. شهر مرکز ساحه صنعتی، ماهیداری و نفتی میباشد. همچنین شهر دوحه مرکز فرهنگی کشور نیز دانسته میشود. اینجا سرخانه‌های گوناگون، کتابخانه‌ها و دانشگاه و دانشکده‌ها و همچنین مرکزهای زیادی فرهنگی جایگیر میباشند. باید قید کرد که اکثریت ساختمان و بیناهای سال‌های 1980 تا 1990 را پرره برطرف کردند تا که بیناهای نو و زمانوی در جای آنها سازند. به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه و چون گفتیم که در کشور قطر قرار داریم در پایتخت این کشور شهر دوحه و چی باید گفت درباره این شهر، یعنی شهر دوحه یکی از شهرهای کلانترین قطر محسوب می‌یابد و خب جایهای جالب دقت خیلی زیاد دارند و شهر با سرعت کیهانی نیز بیم خطا نمی‌کنیم رشد کرده ایستاده است و قید باید کرد که سال 2022 نیز خب حقوق پیدا کرد که چمپیونات جهان را گذراند آید به فوتبال و خیلی زیبا است. همه روزه هزاران سیاحان کشورهای گوناگون به اینجا میآیند و خب یکی از منطقه هایی که بیشتر سیاحان توجه میکنند همین منطقه است و خب حلاوت میبرند در اینجا کشتی های گوناگون و محصول دست همون نفران یا خود پوسته‌های خب قطری در اینجا دیده میشه. سلامت باشید. این برنامه پیوند خلق است. تاجیکستان در دایره روزهای فرهنگی تاجیکستان در دولت قطر وارد این کشور گردیدیم. به‌شبه ما را زیبایی و معماری غیر عادی آن در حیرت آورد. در روز اول با دعوت بواسطه شیخ فیصل ابن قاسم آل ثانی به آثارخانه او تشریف آوردیم. آثارخانه شیخ فیصل ابن قاسم آل ثانی سال 1998 تأسیس یافته از 17,000 متر مربع عبارت است. در این آثارخانه تمامی تاریخ قطر، صنعت اسلام و автомاشین‌هایی که شماره‌شان به 650 عدد میرسد از شیوه و اسباب و لوازمات نادر جمع آورده شدند. برابری وارد شدن به آثارخانه شخص خود را در عالم دیگر احساس می‌کند. پیش از من سپاس میگویم برای با ما هم صحبت شدن. سر اول میخواستم فهمم که شیخ فیصل ابن قاسم آل ثانی طولی چند سال این اتومبیل ها و اشیاء و نگاره های این آثارخانه را جمع آورده است. Cars, these very expensive things. He's already collecting all his life. اینها رو او تمامی عمرش جمع آوری کرده است و تا هنوز جمع آوری می نماید و تا حال ادامه دارد این شغل وی. این آثارخانه هنوز 20 سال پیش در خود را برای مهمانان باز کرد و این پرره کلکسیون خصوصی است. هر یک چیزی که شما در این آثارخانه می‌بینید شیخ فیصل درباره‌اش معلوماتی پرره دارد.
ва мо инҷо беш аз 300 000 номгӯи нигораҳоро нигоҳ медорем. яке аз калонтарин осорхонаҳои ҷаҳони араб низ ба шумор меравад. хеле хуб, ман инҷо қолинеро дидам ки гаронтарин дар ҷаҳон маҳсуб меёфтааст. дар бораи он чӣ гуфта метавонед? дар ҳақиқат гуфтаи шумо дуруст аст ва он қолин дутарафа аст, яъне ҳар ду тарафашро метавон истифода бурд ва дар ду тараф расмҳои гуногун бофта шудааст ки он дар ҷаҳон ҳамто надорад. хусусияти асосии ин осорхона дар он аст ки инҷо барои ҳама сину сол метавон чизе ёфт, яъне аз арзиш дида таърихаш бештар ва болотар мебошад. шояд саволи ман он қадар ба маврид набошад, вале ба ҳар ҳол ман мехоҳам фаҳмам ки арзиши ҳамаи ин нигораҳо ба чанд мерасад. шумо ҳеҷ гоҳ ҳисоб карда наметавонед, ҳатто дар хобатон, ва ман низ ҳамчунин, бовар кунед. ман каме маълумот дорам, вале фикр мекунам ин муҳим нест. ташаккур мегӯям аз шумо. сипоси беандоза. шайх файсал ибни қосим олисонӣ бевосита худаш гурӯҳи моро роҳнамоӣ карда аз тамаддун ва таърихи ҳар як экспонат ба мо маълумот дод. пешасама мехостам ақидаи шуморо дар бораи он фаҳмам ки чӣ гуна ба падари шумо муяссар гардид ки ин қадар нигораҳои гарон арзиш ва шавқовар барои ҳама сину сол ва автомобилҳо ҷамъоварӣ намояд ва дар чунин шумораи хеле зиёд. ин шуғли падари ман маҳсуб меёбад. ҳанӯз аз овони кӯдакию ӯ ба ин кор машғул буд. вай ҳеҷ гоҳ чизеро намепартофт. дар натиҷа ин рушду нумӯ кард ва мо имрӯз мебинем ки ба чӣ табдил ёфтааст. имрӯз осорхонаи шайх файсал дар ҷаҳон яке аз калонтарин осорхонаҳо ба ҳисоб меравад. мо як гурӯҳи хеле пурқувват дар инҷо фаъолият мекунем ва барои рушд додану омӯхтани нигораҳо кӯшишҳои шабонарӯзӣ низ мекунем. мусаллам аст ки ин вақти зиёдро низ мегирад. фикр мекунам барои ҳар як шахс инҷо хеле шавқовар хоҳад буд. ин нигораҳо шахсро ба садсолаҳо пеш мебарад, ба таърих мебарад ва дар инҷо шахс дарк ва маълумот пайдо мекунад ки гузаштаҳо чӣ рӯзу рӯзгор доштанд. барои мо моя ифтихор аст ки имрӯз намояндаҳои кишвари шумо аз ин осорхона дидан менамоянд. барои мо низ бо шумо суҳбат кардан хеле ифтихор аст. сипоси беандоза. азиз, хуб дар утоқи дигаре ки мо айни ҳол қарор дорем, дар инҷо олотҳои ҷангӣ аст ва анамин олотҳое ки шумо мебинед ҳамаашон сирф тилло ҳастанд ва чӣ чизе ки дар инҷо ҳаст сикаҳо ва дигар ҷавоҳироти занона ҳамаашон аз хуб тилло сохта шудаанд ва шумо ба чашми худатон мебинед. барномаи консертии ҳунармандони тоҷик ва намоиши аксу мусаввараҳо дар рӯзи 2 сафар дар театри драмавии шаҳри давҳа ки дар комплекси навтаъсиси фарҳангӣ ҷойгир аст баргузор гардид.
امروز در مکان اصلی برگزاری روزهای فرهنگ نمایش عکس و مصوره‌های هنرمندان کسبی تاجیکستان به معرض دید گذاشته شد. از این نمایشگاه که معرفی تاجیکستان را به طور شایسته منظور مردم دولت قطر کرد، صدها نفر ساکنان و مهمانان و دوستداران صنعت رسامی و دیگر هنرهای دستی ملت تاجیک بازدید به عمل آوردند. در نمایشگاه مذکور وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان شمس‌الدین اورونبک زاده و وزیر فرهنگ و ورزش قطر صلاح ابن غنیم اولی علی اشتراک کردند. باعث ذکر است که روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دولت قطر در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال بار اول گذرانیده می شود. Института искусств и дизайна Таджикистана. Я закончила его вот как раз летом. Это мое третье образование. И я ни грамму никогда не сомневалась, что надо поступить и получить именно образование в этом институте искусств, потому что те студенты, те люди, которые работают в университете, они для меня стали символом именно высокого художественно-академического искусства. Я тоже состою в академических обществах изобразительного искусства в Катаре, и платформа, то базовое образование, которое дал мне институт, позволило здесь войти в Союз художников Катара, войти в Насук Вакиф, есть известная академия искусств тоже, я состою там, и я очень рада, что именно то образование, которое дает таджикские институты, позволяют нам твердо стоять на ногах на международной арене, именно на арене изобразительного искусства, художества и дизайна. من از این نمایشگاه فرهنگی حلاوت بردم. من در تاجیکستان بودم و آنجا را خیلی دوست می‌دارم. باوری دارم که در آینده نزدیک باز به کشور شما تشریف می‌آورم. تشکر. نمایش ما رو دیدند، یعنی نمایش مصوره ها رو، نمونه های هنرهای مردمی ما رو، عکس های ما با نام تاجیکستان معاصر دیدن کردن و بسیار از این خوششان آمد. من باور دارم که برنامه نیست، برنامه کنسرتی نیست، با تماشابینان خیلی پسند می آید. میخواهم بگویم که زنده باد همکاری ها و خاص همکاری های فرهنگی بین تاجیکستان عزیز ما و دولت قطر. ما سفر جوابی هنرمندان قطر را نیست، شاید سال 2019 در تاجیکستان انتظاریم. دوستان عزیز، لحظه‌های با شمار مانده است تا آغاز برنامه کنسرتی هنرمندان تاجیک و خواهد باید کرد که محض در همین تالار تئاتر دراموی بعد از چند لحظه برنامه کنسرتی هنرمندان تاجیک برگزار می‌گردند. الکی ورود مهمانان ادامه دارند و ما خواهیم دید و اطمینان کامل داریم که خوب قبول خواهند کرد هنرمندان تاجیکستان را. بعد از نمایش مصوره‌ها، عکس‌ها و هنرهای مردمی، رسمی افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دولت قطر صورت گرفت. ضمن سخنرانی‌های افتتاحی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان شمس‌الدین اورونبک زاده و وزیر فرهنگ و ورزش قطر صلاح ابن غنیم اولی علی تاکید داشتند که برگزاری تدبیر مذکور جهت تحکیم مناسبات حسنه فرهنگی و گومانیتری قدمی استوار بوده از تلاش‌های مشترک رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان و قطر منشأ می‌گیرد. این ثمره توافقات ضمن سفر رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دولت قطر و ملاقات با امیر دولت قطر شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی می باشد. یادآور می‌شویم که طی این بازدید رسمی در برابر دیگر حجت‌های مهم اینچنین سازشنامه همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت قطر در ساحه فرهنگ به امضا رسیده بود. تاکید گردید که برگزاری روزهای امکان می‌دهد که در دیگر سطح و زینه‌ها روابط میان تاجیکستان و قطر رشد و انکشاف یابند، زیرا برای این زمینه مساعد معیاری حقوقی فراهم آورده شده است. یادآور می‌شویم که به هیئت ایجادی روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دولت قطر دولتمند خالف، خجسته میرزاولی، فاطمه مشربова، ستاره کرامت الله، امیر جان روزیف، دمیربگ اولیموف، هنرپیشه‌های انسمبل رقصی پرستو و مطربان شاملند. هنرنمایی این هیئت فرهنگی کشور ما در افتتاح رسمی روزهای فرهنگی تاجیکستان در دولت قطر از طرف شرکت کنندگان همایش در سطح بلند پذیرایی یافت. I'm working in the Ministry of Culture
пеш аз ҳама шуморо ба ин ҷо хушомадед мегӯем. Баргузории рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Қатар барои боз ҳам густурдатар намудани муносиботи ду кишвар заминаи мусоид хоҳад гузошт. Ман аз кишвари зебои шумо ҳанӯз чанд сол пеш дидан карда будам. миёни фарҳангҳои ин ду кишвар ягонагӣ ва муштаракоти зиёд дида мешавад. ман итминони комил дорам ки барномаи фарҳангии имрӯза ба мардуми Қатар ва аҳли Толор хеле писанд омад. ташаккур аз ширкати телевизионии шумо. сиёсати фарҳангӣ пешвои муаззам, сиёсати дарҳои кушоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имконият додааст ки мо фарҳанг маърифати Тоҷикистонро ба кулли ҷаҳониён муаррифӣ намоем ва имрӯз як гулдастаи мусиқӣ пешкаши сокинони шаҳри дохаи кишвари Қатар гардид. он хеле хуб пазирафта шуд. намояндагони хеле зиёди фарҳанг дӯсти ин миллат дар ин ҷо ширкат варзиданд ва ба ҳунарнамоии ҳунармандони тоҷик аз оғоз то анҷом кафкӯбӣ карданд. ин барои мо ифтихори бузург аст. онҳо инчунин аз наворҳое ки ин ҷо намоиш дода шуданд бо кишвари афсонаи мо аз наздик шинос шуданд ва аллакай изҳори хоҳиш намуданд ки дар ҷашни наврӯзи тоҷикон ширкат варзанд ва ин кишвари биштосоро бо чашми хеш дидан намоянд. дар доираи рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Қатар имрӯз ҳунармандони тоҷик дар толори театри операи шаҳри Давҳаи Қатар ҳунарнамоӣ карданд ва аз ҷониби тамошобинон хеле хуб қабул карда шуд. умедвор ҳастем ки дар оянда низ муносибатҳои Тоҷикистон бо Қатар боз ҳам рушду нумӯ меёбанд. баъди дар сатҳи хеле олӣ баргузор гардидани барномаи консертӣ боз аз ҷониби вазири фарҳанг ва варзиши давлати Қатар Салоҳ ибни Ямин Оли Али даъват ба амал оварда шуд ки дар майдони консертӣ Қатар Мол ки бо навтарин технологияи замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст боз ду рӯзи дигар барномаи консертии ҳунармандони Тоҷикистон гузаронида шавад то дигар сокинони Давҳа аз ин ҳунару фарҳанги волои Тоҷикистон бархурдор гарданд. баъд аз барномаи консертӣ дар театри драмавӣ айни ҳол боз ду рӯзи дигар дар калонтарин маркази тиҷоратӣ хуб ҳунармандони тоҷик дар доираи рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Қатар барномаи фарҳангии хешро нишон доданд ва бинед ки дар баробари оне ки дар рӯзи аввал ҳунармандон ширкат карданд, баромад карданд ва маҳорати малакаи худро нишон доданд, дар он ҷо меҳмонон зиёд буданд ва имрӯз низ хеле зиёд бо як шавқи баланд тамошо доранд ин барномаро.
ҳамин тариқ рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати қатар бо як шукӯҳ шаҳомати хоса ва пур аз таассурот ба анҷом расид.